Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Nah baliki parakai adi singan nawata kaleta. Alhamdulillah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah mage. Syukur ki. Iya, harus itu syukur ki jolo. Iya, syukur nih kalau ini. Iya, syukur ki jolo soda garding. Iya. Iya. Nasabak kaki nasa siruntuk. Ya de eso nagara satu di. Iya, so satu kapan indo kalau di ya kok satu berarti mantu di malam minggu. Malam minggu. Iya, mage loki galo kak Joka. Ah? Loki lo kak Joka mantu ko malam minggu. Iya biasa. Oke maco. Dema. Terima kasih banyak di. Masuk lagi maco. Dema. Iya. Dek kan aku malam minggu biasanya ya kan Indo kalau kasih kayak ke studio. Ke studio di. Iya. Iya ga. Ini lo kama malam minggu masuk ke studio iya. Dek bisa makai lo kama parompai. Iya. Jadi kaki nasa sir untuk zona 1 tanggal 10 Pak ulang arwah tahun 2020 sedi. Di telung semaina sana pendek bendera tahu indo kalau di. Iya, telung semani matu mendrek tuan takur. Tuan takur rigatung. Iya, baju putih pas selara celai matu di. Merah putih. Kulut selara. Mantap ji, hitam putih tuh. Dena tuh na bendera merah putih. Hitam putih nih. Hitam putih di kulit selaran. Iya. Main seri sana tuan takur. Iya. Siruntuk ki pernah nih kada siruntuk? Iya, Purani. Oh, Purani kapal. Iya. Puratoni Stukuro. Puratoni. Iya. Iya. Kaki naseng. Manula des dia nuku ya kayak tiga. Tiga nuku. Maria Selada kahe. Coba gare. Paja nih. Oke. Taja nih mak. Oh jadi Dewi tai. Apa ini? Ale tak perhatikan. Iya. Iya Pak Le kumatumi tahun nah. Cocok nih. Kalau natutupi anu. Natutupi kan he. Iya. Tapi dia mau nama gaga. Iya nih. Supaya penasaran. Karena makanja nih karena. Penasaran ini cedek sudah gare. Agak sana penasaran. Iya. Nasoso ni Rita. Namu tuh toma bela Deden Baji. Nule Toni na ita Deden Baji. Oh iya ga. Boleh Kalimantan, boleh Nunukan, boleh Polman, boleh Malaysia. Jadi nana penasaran rek. Ini tuh sih di penasaran ku sodagar Iya di. Apa? Sak dana itu teh yang kalinga. Apa ku na video call kide telok makai. Magiro, penasaran kene ki yasa. Iya di. Tadi apa Pak Pura mak biasa na video call Mama Anjani waka apa tuh mah? Tapi Mama Anjani cocok mi. Iya lain-lain. Iya para lo jolo ya. Iya, jasana jolo. Jasana jolo magapi. Iya. Iya. Jadi Dembaji paringara jalo atau informasi kalau kako sadagaran aku mako kuangin live kita sa di channel YouTube Naga Radio Baru. Iya. Biasa na to ko satu dek gaga sa ditama di. Mako rasa ditama. Mereka? Dek ko biasa na kan jarak tama indo kalau ko satu Oh iya. Indo ceni makuto. Masih kira-kira libur. Iya tapi mako kuangin iya angkani naseng. Eta podo mako tutup marekenge dedi. Angkani tiga. Katutu ni nasa silongang isodagar. Oh, kani pole. Pole memang kita ya. Deh, ma boleh mak. Tete boleh alung-alung. Aku pakai baju hitam ya. Iya kebetulan mak baju lo tuh kawan nih. Nah sebelah Dembaji nih. Kesenter ikut toko Yolona alun-alun. Iya. Oh, dan emang gani ka. Oh, dan dia upakan di aku tuh. Dia upakan. Magihan kena ketemu matanan di ka. Iya, kematanan tapi dia upakan di ka. Terlalu dia cantik main aku andi ke pagi.
Ada. Iya, kapan-kapan masuk sama kacamata loton nak. Mau agak terpakai. Endo. Maka datang kena sisi bawah tak guru di baju. Maka Kendi. ingat. Kadang-kadang ingat si bawah kok. Maka dia ada si bawah yang langsung menyiar. Kadang-kadang. Oke, kualung-alung ya roh. Ada gaga. Kayak riolo bolane riolo na alung-alung kebetulan yang kayak krom. Andi. Nice kok sih was. Nih nama masker kak, masker kak. Iya, namu agak terpakai. Iya, bahaya. Dadah. Udah pernah itu pada kata jaga yang kanan. Kasih. Akhir nih balik. Iya, waktu na sama ko kuang 27 menit sa salna. Dante 10 CD. Iya, jadi makan jadi kapan nak ko ipalabangan ni waktu lo kako sa dagar atau kagalo bahas-bahas jolo den baji. Agak ibahas terus. Agak makan jadi bahas tadi sebelum itarima patet teleponnya. Iya, makukukang indok kalau ngetu ang itu yang sedih itu baru butoy. Iya. Terus dat istidagar pak sapatok rekinas megamu padek napa yang bendera na to. Umbul-umbul na reki di. Umbul nadi. Pura to ni gama pasangan ni di koroma bolata. Pura nih. Iya, pitu warna na. Agina tuh baju bodoh nak loki. Iya, tapi itu sedia umbul-umbul. Iya. Wastro metok bunda bos. Di. Makada sebelum nabut timpar bunda bos nebur kayak iya. Kata buraka umbul-umbul. Iya. Ya sebelum nana setengah cara tadi. Iya. Tebu menjaka matuku peracara tadi nanti lemak jai. Lalu istirahat. Iya, jadi untuk sadagarin nasi rode pagaga bendera merah putih atau umbul-umbul na yolo bolana. Iya, tapat tome menereking sebagai reke di antusias tak reking untuk menyambut 17 Agustus. Iya, hari kemerdekaan kita tentunya. Telung ngesoma nih. Dek nana weta telung ngesoma nih. Iya, apa kau tuh lah buat Tony kak dek Tona. Iya. Jadi maga tuh main acara dek pas dia game informasi kedang kagak acaraku studio agak memang tapi gawe di. Iya lo kasih maruah bela. Dia masuk ke rekeng di antara nanti sekian banyaknya permainan apa yang kita mau masuki. Agak senah tari tambang. Masuk lomba karung. Dalam. Dan anak ke karung. Kama karung boleh. Dan anak ke karung kasih sarung. Jangan lomba karungnya. Palumba gimana tuh si Bandi kayak ini. Masa si betul-betul kak 11-12. Iya. Dua-dua makasih lomba kerok. Iya. Makasih. Iya, kami kan matu permainan kurendo kalau. Iya. Hello mah lomba karungnya tapi isa bawa payawa karuna. Mereka. Coba makan celarita. Dek kita istek galas tanero na itu era kat dia wae tak. Supaya na makan cari ke ngelari. Iya, supaya berita aku mau buat si rondok kalau toko sih. Dek mana sih agak pedi nasiri na wae. Napang katoi tak ku grup den baji kirim-kirim video asadagar erodo engkare ke labu mak barisi-barisi reke tawe ku monri to napa ka labu na nanu na kateni erodo yoloe napa na poncing ni kro monri poncing iya labu monri aga monri benne iya na kro do malat to monri imondri mak beda iya makaro iya makanya tome iya namanya juga permainan hiburan harus pareking mapakat di Jawa. Mapak di Jawa. Pokoknya napak di Jawa ya berarti tanda hiburan. Iya. Atau panjat pinang ga. Iya. Makanya pasti na mega dia dah kata pidek ni riset kedang kama ga izin atau bagaimana ini di. Cek dek nih kasih tahu. Ajak nama rok lah sedagar na to hai radio. Aku tongan. Cek dek miro kasih. Iya, aku samping na studio dah tadi. Adakah? Adakah mudah-mudahan ada. Iya. Iya, oke nih balik kau mak itu magani senah makan jani kapan aku ipalabangan ni waktu di loka ko sadagar iya untuk bergabung atau maseleng aku leleng acara ya de konolo arwah sidi apa arwah dua sedi dua mu pajalori pake makoko ngedi
karena sejalur WA, si bawa telepon biasa. Oke nih, jadi koma kita kebetulan kan eta patete telepon pertama deh, tarima nih jolo. Patete telepon biasa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabaliki para kaya di singena watakalede. Nabaliki para kaya di singena watakalewe. Dek gasak dana penyiarku HP deh. Oh berarti tadi HP na Bapak Maji masola di. Iya, berarti pola. Padahal kami sedih ko kompe na kape so penyiar ser mermerung. Oh jadi tegena ko anu telepon biasa ya pakai. Itu nih apa? Bani dek Madi? Ini dek ma onak mana lek ada kejadian ngiro. Oh berarti ini Dembaji pelaku utama apa? Beneto agak tuh nona Dembaji penyiar. Uni kama ga? Kako uni. Kaman nih. Karo? Kama uni deh. Oh, nak mana rek? Iya, jarak ke Makkah solang. Pura ka kita. Pura ka si hari ini nasa ke barang solang. Ini kulkas agak tak solang. Wih, ini aku makan solang kulkas. Itu apa Umada na polo 2 ya ro onrong-onrongan wero. Onrong-onrong kurayawan na freezer mumay. Iya kapak buang Iga pa Nah, esok mau buang. Cocok nih, ini pakai doi. Iya. Pada mi mah pekasola. Indah cenip. Iya, indah cening mana terlalu lembut. Mau bere-bere napu era tadi tanah mate. Iya. Iya. Kenapa ada ku induk kalau? Oh, ada dah. Aku moga aja. Langsung kasih manu bere-bere. Oke Dewi. Cari ngendro malijak ngika. Nole lalu ku bere-bere indah cenip. Maka dari lija si kapai mo. Oke deh, aku indah cening ya. Utana yona induk kalau induk cening Iya. Maka daka. Tega ki mau kokohe. Maka den kakak naseku sekolah nasa. Iya. Kakak igame betul pak guruku tuh. Iya. Apa iri sama kokoange masih sekolah anu mo pitawe to? Iya, online. Online. Iya, dari ki gaga murid nah. Iya. Maka deh mau kakak nasa. Kakak jakang ke cenikku tuh. Iya, nanti lo salai. Lalu ini studio saudagar Allah. Maka dekat lepas mungkin ada bola kulis tu ki. Buat jaga bola. Maka dia nak suwi tu bola tak dia baji ke dekat labut noh balik. Kesina. Iya. Oke, kata tu nak sembarang kali ngak korong masih kolem atau pisah pasah apa ni? Iya. Mama Selfie. Iya, marwa-marwa di kaki aku pasa segiri. Iya. Apa sa segiri? Berarti pasak na naseng Ibu Aji Waliana. Iya betul. Nenek ede piga lo pasae. Engkani rengranya. Kami dah ada kak lalo. Dada toy. Lo dah ada komi. Oke nih Mama Selfie. Iya, elok ngagep lo tangkalinga tu mai. Surah undangan poleku Amir Saka bang. Oh iya kan nih helona ibasar. Kata aja sih surah undang oleh student bagi. Katanya bawa nih. Katanya masuk terima pas solo. Anu ya surah undang ulang tahun. Undang ulang tahun ga. Iya. Ada tanya saja rencana ke makke de manu pe matu pas dia ngi tanggal lama bello. Tanggal cantik mati erom. Pasti ada memang di kalender. Saya datang lupa sih. Tahu le mah. Iya tapi ya pas solo na dek weloku warna biru. Mau jangan kalau solo saudagar pesangi alena mina pesangi dua-dua manikor tu dak boting. Satu warna celak pudar. Iya. Yor perlu nolona. Aindo. Pacapuk daging. Dapat malah kondo mas.
Nampak bumbu bune we. Iya. Apa dek ne papura. Iya, mahal ini parina. Iya, mata paha kanjan. Apa Solo sisa Pura yang malemeng. Iya. Jangan jolo pas Solo na, tanggalan na jolo. Iya. Tapi ya yo lepas Solo na tentu. Iya, pas Solo na mo, datang galana. Mau atas sinangi. Oh, dah. Iya. Tataya tajam Mama Selfie. Oh iya. Iya. Oke nih pale. Kami mana pura napa sadia pas Solo na de Mama Sel makupangnya. Iya. Jadi mati ndak kalau ku boti kak sagala ta Solo. Amplop kosong. Lebih macam daging pale. Macam daging. Ada yang melo manre. Na uja aman nih matu. Aja na bodoh ano nih bungkus nih. De aja na pale ta Solo ini. Yang penting lo kaki mak bisa bener. Sebab 50 penne di. Iya. Iya. Ina ramah tu jaman ta. Kasih rambak na tau na baju neng dok kalong. Iya. Oke. Suruh undangan kani. Nah, Iya. lanjut nih Pak, ker nenek kilo aku. Suruh lo mondri. Oh nenek. Iya. Oke, sama-sama. Yang mana-mana na pada kita sila. Iya mana-mana nenek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepan. Untuk memelihara daya tahan tubuh. Sebanyak kita pakai di sini kali. Iya. Kasih na ba? Selon. Ganti na na pabelo. Dahil pa na pwede mata na kasi o naninero. Iya. Nabahala kasi. Panay sa magkadasalay. Iya, matawi tagur. Magkudongan. Tahu kayak itagur jadi makati ka man using mo. Iya. Oh, nene. Iya, magaga tu may karebata. Alhamdulillah makanja ni pangkana ko pasay. Iya, o kani ko pasay. Maca na jok kade nawat guru jok. Alhamdulillah. Ilo man ito pagkareta nila ni kareta man to Iganan rendering ni. Ha? Ari ka ki Oh. Kake rendering. Sabay ngay lon ka na sa mga selfie. Iya. Render tengah lengi. Yudi. Iya. Ano na sang utari na sa kiringata na sa nene. Apa de ino may kayo niya ka pati gan render ka kasi lo Wih, kasi Iya. Iya, oke nih Pak Nenek. Mama selfie. Iya. Kata ni bunda sila Bapak Sapa, kayak dia Haji Waliana, Iya. Bapak Haji Gaul, Iya. jadi niya bunga-bunganya Udi, Indah Pita silang iwak golam, kata ni Ibu Reza silang ikan takurna. Iya. Idi sifat teluk biasa peng Oke deh. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Abu Mama Selfie si bawah. Nenek tak kaiku pasak segerina sama koko angin marwak roa. Iya. Dek talo pasak idi dembaji. Dek talo pasak Pasak tega. Pasak agi. Oh ya di pasak ani pali di pasak cila pasak na tosin do pita si bawa golai. Boleh nak pasak cilo lalai pakak. Oh iya. Oke nih, terima sih Pak patetet talapongnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepan. Baliki para kaya di singana watak kaleta. Nah, baliki para kaya di singana watak kaleta. Iga tumai. Ya, Iga tumai. biasa mah. Biasa. Polman. Oh iya, Polman berarti wana. Iya si kampona na sang yaco ya. Detay sang yaco. Nyaco. Polman to guys, Polman to. Oh, detay sing ka pa di. Mantap Polman. Ay, makurapahan aro kada ko te guys. Yang penting makadaku Polman na sa mo. Sedena no salo-salo Aco-aco nito Pak. Ewana ko to si Sedena no mon batu-batu Sedena ya. Salo-salo batu. Iya. Iya, malet to salo mi ka pa di. Cawek mah. Iya, wana. Ye. Iya, magagatos ito may kareba.
Alhamdulillah kada ada semua. Iya, pura ni ka masiral langsung ke Facebook Bagaimana lo testing ini? Deh, Bapak. Setiap buka Facebook ka, kasih tuh secara langsung nawana manre. Dan si Pak ni iri iwana manre. Kalau tahu ni kapan? Deh, mai pati nasi masewana. bawa uak nana Deh, malalena mita Oh, kasi. lalena miga. Ya patut nasi pak si baki uak nana Iya ga? Iyo. Namu hay alali ko masih pato. Nah, nasira. Pai pekan apalagi pekan rangi Mas Pipa. Iya ga. Iya. Penting ka bongga manuk nah. Iya. Ai dok le mandra mano indok kalong. Aga pale. Bongga sapi pa. Bongga sapi. Oke pale kawana ilo-kilo nga gatosi pero tanggalinga. Api natiri wae. Ay, des kada kama garo. Api ni tiriwai. Kama tapi beda sedingan nune, beda lirik na. Apa narti lestari makelong. Iya, igana Oh, lo nari, mana? Igana le. Dewi Kadi di kode Dewi sale. Kadi. Iya, yang penting pada me judulna. Pada tapi beda lirik. Iya, kama tapi beda nuna di matu. Dek na irodo ilon nanu sama na mule ja. Rupa darona rupaku garo. Laguna spesial kangilaw maulah. Oh, kasih untuk imau lah. Iya, sabar ki. Kasih Maiga kebasa imaulah. Api ni tiriwai mata to si ko imau lah. Malah lade ya ke di na lalang. Iya, sampai itu indok kalau ki boji tahu Napa? Masalah tengah lalu ki. Ka denre mama selfie. Julu warna. Iya, mana nih warna ini? Oh, mana? Iya. Jolo he. Ako ide makuro wana manotoki kata seding. Oleh dek natama toko isi ulang. Dek ma ya pakuro. Be ma, betul ma. Oh ngeng. Malewat-lewat nih patah hati ya. Iya, diterlatin ya terlatih. Ya pak. Sudah terlatih. Garwani. Magai. Sama nama kada dek na Megarwani. Mega tapi kok mi puji. Iya. Susana tuh. Oh. Iya. Maga di mana? Maga tuh sedingnya di mana? Ya biasa apa di Maro tapi iya, namu maga reke di. Namu maga reke ko. Namu maga rekeng Bapujita. Tapi tanya jodoh. Iya, lo niagay. Iya. Lo niagay tanya jodoh. Jodoh pasrana. Iya. Oh, pakur balik warna di ya. Kasih. Oke nih pale sabaran nih maulah. Kama lagi ngigay nasa ngiwana. Maiga magay. Maiga meto ha. Maiga tahu Iya. Tapi apalagi nako matataw ni reke si bawa we. Iya. Magaro sakit hati ki garo indok kalau ku. Wara dah. Pacapu wetu nakapasan na ya rodo di. Apa na ay dai sengi patu pejolo lepapiwana din apa bicara ki. Iya wana igana lo ta selaselangi. Dengan mama selfie. Kato ni nenek kato ni iga sanaro Aji Waliana selang ambo iga. Kato ni Bapak Aji Supudu sebagai Bojam Sina. Iya. Katoi Bapak Ustaz Aka, katoni Mama Hayat, katoni Mama Al, selama Bapak Al, katoni Iga Senaro, Bu Cida, katoni Nasi Balatoe, katoni Putra Keke, katoni Indah Putra Gola, Haji Darwa Sanku, ya mana-mana Oke, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kanina sengiwana polma di hadir roh ke acara nama Padendali Soye. Ya mudah-mudahan majakan jak mi papina bina. Makotongang adek mana pada rekengi maula di. Iya. Sisa ke gere maula. Iya. Sisa Kak. Oh, sisa ki. Oh ya. Magay.
Makin aku sih senga. Dewasa makutana kan. Iya kan. Mari lalu mani minta ini. Kesina. Iya biasa tuh aku sahabat. Makanya bertanya ke reki di Indo kalau tuh makada sisa kiga imaulah. Iya. Mani sisa. Mani sisa. Iya. Jadi nako aku tahu sih reki di posisi tak dembaji maga tahu sih kiri deh. Kumaga ka. Misalnya reke matatau ni reke si Poji to. Matatau ni si Poji tapi di belakang pala rodo misalnya tau ri Poji alah pura ni botik ga tamagi. Iya di reke gaga. Di ni reke makun rei. Iya. Napa langsung reke man. Dega karebana reke. Maga ni nako makiro di dembaji. Pasti mapet digi. Oh mapet di Tommy ga panule Tommy ga mapet di ini. Mapet digi. Iya tapi ya pasti kena man di bawah korong. Tapi susana we di. Iya. Apalagi reke kang istilahnya di pada reke igas naruh balina biasa ya. Jana tepui. Iya, jana tepui wasa. Oh, jana reke tepi balina di. Jana. Tapi arawas tengi di ya cok na reke ngasana ya cok. Peko kita suruh cara na di na istengi di. Maka dalokya dutang seumpama di. Iya. Naku dek ne pau nge jolo. Ma kira-kira. Ta si cocok gara di alasan aku mau bangkira. Aku magen. Kama kedai informasi na reke to. Dek na istengi reke ngalena to. Iya. Langsung kayak dutaku keluargana. Oh. Iya. Oh, maku garo pahali. Jadi tatarime di ero alasannya indok kalau. Nako cocok ya, terima lah. Nako ya, nako maku metero. Maku metomi. Iya, nako maku metero. Tapi masuk kureking ya, bisa kira-kira begitu. Nule. Kamu tuh sedih biasa bawa kali nggak maku rodo ku sope. Kamu tuh biasa maku rodo nih baji. Iya, ada nih serekengnya deh. Anggota aku, ternyata mas sure tahu ekor memon kampona. Maku roh itu. Iya, kamu tuh maku roh jadi. Berarti. Iya salah kui. Tumatuan nak apa rodi? Tumatuan dapat masa di muda maku tanangi di. Iya, maka dah jakan ketundrem Poji. Iya pastinya kan begitu. Iya. Jaket terang kamu Poji toh. Kan kau angkare ke makun rai mewasi Poji. Iya, tapi dembaji engkau tuh biasa nak nice ni reke tomatoan reke kana Poji reke ngede nana Tapi tomatoa reke na Poji wi balina. Iya, na Poji. De na Poji wi reke de na si cocoki makeda ka tumina sangerodo. Maga to sin nak makirodo. Dole bahas ya itu. Dole bahas. Magai. Menurut pribadi ta reke menurut pribadi ta. Tapi itu alasan istilahnya toh Pak tidak mungkin reke dari Poji ku galasata toh. Iya. Kan apalagi reke istilahnya ku di burane toh. Reke burane pasti nanti saparengi pada reke contona. Engkareke nganu reta pasti saparengi makanja ada makanja ele anuna semacam pokoknya kepribadian lah. Iya. Tapi rek ngalena na Poji ya to miron ra silampa pasti aja nih ero Pak. Masa ya lo mana nama pak gue. Iya. Tapi agak senai. Terima nih jolo patete telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7. Nabalik para karisnya nama takaleta. Iya, iga tumai. Bagaimana kamu korlay bahas? May lampi pa ka? Oh, nako metero loy bahas de gaga capuna. Di ba na may lapto? Iya, di gaga purana di. Makuha. Allah. Iya. Aku ateloy bahas. Halo. Aku ateloy bahas. Halo, iya beres nih kero, halo. Itu ko makunray nih ko motor, nih ko makunray. Oh, iya ga. Oh. Magay. Makadagay ko makunray kini, so itu kami ko motor nih. Arone so ini ko makunray jadi. Oh, iya ga. Kay toro nih pabales sa. Ya termasuk ide. Iya, pada mateleponge. Pada mateleponge. Iya, itu iya deh. Belum nih. Menurut tak tapi menurut tak lainnya, gana mising. Tidak tahu orang lain. Cocok nih. Di mana kau beli itu? Iya. Insyaallah ko pa yung level ampaw ko biki
Iya, bikin Karena di sini mandre. Sidra mah pilih pelompat. Oleh pelompat gak mau ke Sidra pe. Iya. Iya. Apa iya mi katong satu mati ko sigara to pilih to masih malah mi katong corona kapang. Iya. Mi mo to ita. Jadi ku paja ni matur rekeng yoli ni lo ka mandre telo. Iya insyaallah iya. Telo aga ko. Maka itu Telo manu. Ternyata lo ku telo manu. Apa itu? Apa itu dari baju manggala? Itu dari baju manggala terpaha. Iya makanya masuk dia mana dia jadi. Ketahui orang di sini. Oh iya. Kok itu baju kalau itu mana telo. Jangan ya Rodo. Telok manu indo kalau ini ba mapir ko tanda telok mana telok iti. Makro masukku ya. Itu kada masuk ko makotana ki perjelas apa di penelut tuh pakutan ata na foto nih jadi. Penelut mah foto baju. Jangan berani. Elo mi matin na si drop. Elo bos dia enggak kuat tajam. Oh, den pagkata tajam. Iya. Boleh kita enggak? Boleh kita ke manu tak? Mega manu na yan dok kalong he. Dek na telok na tikeng. Ay manu na ya lo, dek melo telok na. Dua-duanya. Oh, dua-duanya lama aku rekeng atelok na tekang ipati wilis tu. Manu na kaya yan rening. Oh, ya cocok nih sama kita. Dece nih bagena. Sudah telok agak gimana. Ay, ku komen-komen yang aku tahu pa Allahu Akbar. Iya, oke nih. Farhan. Kamilo, kama keling elo bos. Elo ngagar ro. Elo na ada nagau. Ada nagau. Iya. Ketuk apa? Iya. Kamu insyaallah. Magi ada nagau Ketuk kakon. Magi ada nagau Itu ada itu. Para itu sikat itu yang kero. Ada sudah banyak cerita bawang. Oh. Harus pareking iano di. Harus terbukti. Iya. Jak ke dada ada mi bawa tanpa gau. Iya. Makro apa di betuana. Iya. Orang nih Pak Bele di. Di makut. Makun rela te belai. Si runtuh nih. Si runtuh. Iya. Kalau anu kana? Iya. Kalau ndek boji. Magai. Magai indok kalau pakai. Dewa, kan. Emang kuntu tab. Oh, kata makun repa beleng. Iya. Oh. Iya, sesa mia tuh. Iya. Pada mau tahu ngobrol nih we. Iya. Iya, yang itu na belai gay na sewa dan no nasabak mega kutanay. Oh iya jadi. Iya ha, cocok tuh nasa ngewa dan no. Maka dia ini belai pak mega kutanay yung kun raye. Lo. Ye. Kasih telu Magala-gala mo gitu. Oh, alhamdulillah. Iya, makanja mah. Iya. Perhani gana pelota sela-selengi ro. Halo. Iya. Igana lota sela-selengi. Boleh ngino selfie. Tolo jumpe wana pa jumpe ka. Iya, na jumpe ki ha. Boleh si drop sih seding. Iya. Oh, wana, telo mandret telo wana. Iga tahu. Bapak Haji Yusuf Udu. Iya. Iga pi. Bapak Iga. Bapak Al ku beraru Iya. Ya mana-mana nadi dek gaga pasilainga aparat tama agadi. Oke deh. Dek baji si baik. Ando kalau ki assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ini. Pendengar setia ya Farhan ya. Koleku sidrap. Ondrona ge atelo ebeto kromai Indo Kalong. Mega telo iti, mega to telo manu. Jadi kumatu paja ya nuna ya he. PPM aga PPKM ini iya iya lo kilo ke kurang mandret telo iya insyaallah iya bi tapi ini nata aja oh iya ga
Makanya majak nanta jeng Indo kalau meta seru. Iya mah Indo tapi dia mana gak agak kok sih so mereka tuh nolai meciliang. Demi telok. Ih. Kita macam. Magi aku macam. Ada ya mah terima nih Pak lain. Susana tuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Nabantu kita rakaya di singan nawatak kali rakot di Inungi. Nakot di Inungi. Lebih bela pa ya. Iya. Ako kununun kang agato si Rodi. Milo. Ako kununun kang agato si Rodi makanja yang Andre kutumai. Oh my god. Aga. Muka rumpu lau. Rumput gajah. Dega rumpu gajah. Gajah. Oh kalah gitu Pak Kumeng ka rumput gajah. Oh rumpu sapi miku mah ya. Kalau kita rumpu gajah. Iya peko gerna se rumput gajah na sapi mandre. Rumput gajah Pak malopoi. Rumput gajah kan rumput gajah malopo den baji. Magi Pak. Harus tahu apa rumput sapi itu Pak, sapi mandre. Abak sapi mandre mana ya rumput gajah induk kalong. Iya Pak. Ya itu na ya rumput gajah kok gajah mandre. Iya cocok itu cundek. Anu na reking ngero kan gajah malopo. Ayro rumput eka malopo jadi asing rumput. Malopo to mas sapi induk kalau. Iya si bawa tedongnya kadi. Iya malopo to mas. Aja betai taka. Iya. Oh, maku garo pale. Iya, maku ha. Iya, tapi naku udah nere kita tahu kilo katege makada malah rumput gajah. Iya, pedangi mah tuh makada menekar. Pedangi to mate kada lo kalau malah rumput gajah. Iya. Pedangi kada alai. Rumput sapi lo kata to pas sapi lo tapandre. Iya, sapi lo tapandre. Iya, matu pegeding. Kok dek mama tuh nah sekap miring. Iya. Oke nih, wak gangkai tak he ke kunono kange. Kunono ka di. Watole, puai namun nawai asat tuh. Wak gangka watole. Cundek. Katoni cundek. Polisi India. Dek nagai pakir polisi India iro. Dena ya Ani masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Lawan iku ngampone itu. Oh iya. Kali kurang iku India. Ikiringi. Oke. Kirim law. Wagang ka. Iya. Watole. Watole. Iya, jaka pe nasaloki maseleng. Magi na bicula ada data sedih ndo kalong. Oh, dek maputara-putara Kak. Oh, putar-putar lagi. Mega kedo Kak, iya. Oh iya, senak-senak ki jolo Pak. Iya. Tuang kali ngisat data. Iya. Apa? Naluturangnya baru busa data di. Jaka maling apa na lain baliki. Salah tikeng ngame di. Iya, oke nih senan nak palehe. Ye. Iga na lo tas seleselangi. Berarti mo pa kami lo ilo tau Awi, kani tak mega ilong he. Mereka nami tamai gaya. Menggalak dek nih lo wak gangka. Arena lah sih ya untuk season kedua mah tu Elona. Iya. Aku sempat mama tu Elon ngagar ro. Elona anu kasih lo walau Pak balu bale. Dega Pak balu bale ku tu mai. Alena? Dega Pak balu bale. Engkam mah. Pak balu bale ro yo lo bolai. Oh, dek matu pai. Iya. Bale. Wih. Papa nambe mi gapang. Iya, yang merusak dingilonge. Panambek bale. Pelo rio lo mana ya rendak kalau. Iya. Pak balu bale panambek bale mingka. Ye. Panambek bale. Padangkap bale. Pania. Panambek. Agi sepanambek. Panambe bale. Iya. Panambe bale. Agi sir. Degaga Pak balu bale. Oh degaga. Dek na balu ina sendiri mi. Nandre amano mi. Dek na balu di. Dek na balu maseke. Wah, saya na balu bale na. Ay de, masoli bale. Masempe bale jadi. Masoli apa mapukwe? Masoli iga. Iya, masoli. Iya, iga mela tarengiro. Jangan aku degaga bale ro Pak balu bale Pak ya tau mero kasih ro walau na. Oh iya. Jak na bale kasi. Iya. Iga na latas na. Bale. Oh ya, aga na.
Seliang apa le? Iya, agana. Iya, agana. Tania toto. Aga pale. Bepau to. Hah? Tania toto. Elona hajai pasenap alwi. Oh. Mega lade lo lenyek kue mega. Jadi sekedar 3 mani lo Iya. Iya, matu pergi sapa-sapa ini nako kama putara kami nako dek gaga sak barak maniki. Iga melak tareng ya. Iya. Aku dek si kepala gaga matu nama bini banjara nah. Oh iya, mega bale banjara nih. Oke nih. Jumpa. Iya. Jumpa iyo lo tau Ya mana ronak peren lalop. Iya. Jaga nih ropak ini. Iya. 5 nih. Telu nih. 5 nih puran labe. Apa 2 nak patel pertama di HP. Oh iya, cocok nih. Iya. Kata nih wak golas di bawah indok kita. Iya. Kata Palanggo. Di darwak sampai. Iya. Kata Yaso si bawa Bunda Bos. Iya. Betimpari ga Bunda Bos? Betimpari. Iya, betimpari. Memula situ. Dega karebana kadala iboting. Iya, tata aja nih undangan nah. Natu isolori. Nah. Imon ripi acarana. Oh, imon ripi acarana. Iya. Aku gak naseng. Ya so peratoni boting. Dek pa. Oh dek pa. Ingat nata aja. Ini kapan? Indok kalau nata aja. Memula mana nih tuh? Ada film saya. Kata nih. Ina di bawah nato Ina si bawah nato iya. Bapak Ales guys. Bapak Anca si bawah Mama Anca. Katoi Pak Bapak Haji Laugi. Iya. Katoi Putra Bugi. Aretoy Pak Ismail kasih. Iya. Pak Ismail. Monitor tuh Pak Ismail. Iya. Bapak Pirda, Mama Pirda. Iya. Mana kesangki Bapak Ismail tadi lagi. Ini sifat teluki. Kata ha. Curi. Ya mana-mana nade. Ya mana-mana nade. Oke. Iya. Iges nah. Made ceni pale di Pak Lor nih kumai. Iya. Oh monitor tuh itu Pak Putra Bugis tahu Iya, monitor tuh iga. Iya. Oke. Made ceni pale. Oke, made season nih. Iya. Ya masih mani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Indah kan lo? Iya kan tak pura patari masih di tentu sangat di gama kue. Telur ni mana? Oh dek, patut setari mana putam matul loro Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepan. Nah balik para kayak di sini watak kali deh. Iya. Mage. Ikat tumai. Dan puji polisi Pondok Goyang. Iya, bun dan puji ku Pondok Goyang maga tumai kareba. Kanja mah. Kareba madecina sementara leuki Magai? Sementara leuki. Oh. Kadang isek di makalan lain. Ade makanya sementara leuki. Oh, istirahat itu memang aku indok kalung Maga nih? Halo. Iya, maga nih. Masih itu kimete ini jadi mau tajeng nih. Cita tajeng itu Pak. Iya Pak tahu nuk pray putaran lagu ki. Iya. Kini Pak dem. Apa sih pas undur bisa. Iya Bunda ini karena sedua elo kuede tiga nih tak curi suruh undangan atau apa ini tiriwai. Curi mana? Wih, curi mana? Iya ga. Iya. Kan tuh Pak. Nama telong kita putara, enak ko di mga tapatati yang kali nama. Iya, makanya tahu Indo kalong. Iya Pak menurut na curi mana? Na curi di. Iya, aku Indo kalau tanelo, na itu mulai curi. Oh, madangan ako curi di mga de telok tundro. Jadi nga curi. Ano ya? Oh, Indo. Iya. Pejai ini.
baca ini. Usaha apa yo lo Imola. Oh, Imaula. Oh, sementara nasa monitor tayo tak maulah Iya, barak sina, makanya pamatu tuh tarunti. Amin. Yang penting ikhlas materialnya. Ay, de no hilas siya. De no hilas siya. Masuk matangga na ro. Iya. De gaga ikhlasku. Coba na ya. Coba na ya utambay je pakan Riana. Mabuat di irasain na imola. Hah? Mabuat di payak pun irasakan imola. Oh, iya ga. Iya di. Aku tahu nga kasi. Ya ro dek mo ya du sana resep papo jini dek pura ya du resep papo jini. Hindi tahu. Ya ro pada imola kata kita. Iya. Malah papo di na biasa kata asli na ini kenangeti. Oh iya, oke. Tapi yang penting lagi makanya tomato pas Selena. Nero labe Ya. Kalinga ro ino kalo. Iya. Kalingay. Wakalinga hama deceng. Ya di murah pasajan ren nuki perantau ni. Iya. Ya matuke pas ambe na matata ni polopen. Iya. Iya makatan ni Polopeto. Yang penting lagi ya me Iya ga. Ya, untuk dembaji toro reke di. Magi na kadin maji. Iya. Dembaji. Nani semete. Lanjut nih Igapi. Sini anak Sini. Ay aroma Metu me buat sareng do kalau gitu do ala senaro lomba sarung. Iya. Zaman na sama Mama Selfie. Iya. Bunda Bunda Uha. Uha. Mama Winda. Mama Saki. Ya jangan apa ya Ay, tuh. datang Masaki. Mawar. Iya. Bunda Naresa. Iya. Ikan demesa na ginto-ginto manan na. Iya. Yaman na Roma sama lomba sarung. Iya ga. Nakuha Mama Saki ka to si. Tarik tambah nama Oh, tarik tambang ya Rodi. Lomba kelereng matu Mama Saki. Ya rumah itu tadi tambah Mama Saki, Mama Winda, Mama Pari, Nalatoe. Iya. Cocok nih. Rumah itu Mama Hayana. Iya. Wih, Mama Hayana. Kasih pasir pe Mama Dino ke Mama Hayana. Iya, Mama Dino. Zaman rumah itu tarik tambah. Mama kita mah begitu dua lomba sarung. Iya. Saya dinanya karung wak dua ya no. Iya Mama Hayana. Yela mati di tewa. Saya dinarek karung dua ke Mama Hayana. Iya, dua nama Mama Hayana. Yela mati di. Mama Hayana tadi tambah no. Wih, dek nule Dia kasi. nolay mak duit ko Mama Hayana. Dek nolay. Ya malam dolar mana guni na suruh mati tambah. Dia nolay. Iya. Oke nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih di, itu tuh nih jolo telepon untuk sementara. Iya. Pak Elo kita sekwede ma pala bejolo betul naloroy apa Iya. asara ni man na itahay salan tete 10 dua. Iya. Iya nule dua misi si kapa mato Atau si dina kapa mato Elo di iputara. Iya, Dina na pakai mendre sih. Iya. Anape baca-baca mato Iya, komen-komen. mega komenge mega. Iya sabar-sabar bawa nih jolo di untuk sodagare matu pi jolo ireo paimang. Ya pala beni jolo waktu nalore untuk wilayah Kabupaten Barro Dan sekitarnya. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah
sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain. Saudagar Iga, tiba saatnya kita memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah baru dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. .6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. rasa-rasa. Kui sekasihna musele yang nak pale munro nak sajen renu siru serapediku munro nak sajen renu siru serapediku.
surat undanganmu, undangan Pak Botingamu. Muira-ira hatiku, munoni semangatku, di engkana suratmu, surat undanganmu, undangan Pak Botingamu, undangan Pak Botingamu. Siaga etana ulolang Illinois, idik miku sompereng naku menrasa-rasa, idik miku sompereng naku menrasa-rasa. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, yaitu Bapak Haji Yusuf Udu yang beralamat di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin kita ceritakan keluhan tak sebelum mengkonsumsi Bio7? Permasalahan saya Pak, saya kena prostat itu sampai saya keluar masuk RS itu berulang-ulang, pasang kateter sampai 2 kali ke RS Pangkep, sudah mau dioperasi. Alhamdulillah berkat Allah yang Maha Kuasa, prostat saya sudah hilang dan penyakit keluhan yang ada di diri saya sudah pulih kembali. Penyakit memang selain prostat. Terus Pak, saya ini pekerja keras. Setiap pulang kerja, mamanya malah setengah mati untuk memijat. Nah, setelah saya menggunakan yang namanya Bio7 ini, alhamdulillah keluhan yang ada pada diri saya sudah semua pulih kembali. Berapa botol sudah dikonsumsi? Waktu saya kena prostat itu kena 4 botol menjalan 5. Tapi saya konsumsi terus sampai sekarang ini sudah lebih 30 botol. Sudah lebih 30 botol. Menyambung jangan sampai apa yang keluhan di diri saya itu istilahnya kembali lagi. Alhamdulillah tidak ada lagi kembali. Tapi sekarang bagaimana perasaan tak? Perasaan alhamdulillah sehat. Kalau tidak ada reaksi Bio7 itu sudah tentu kami kan tidak menyambung lagi kembali. Karena khasiat Bio7 yang saya konsumsi ini sangat-sangat kami merasakan. Berapa tetes sekarang diminum? Setelah saya prostat dan keluhan-keluhan diri saya waktu itu, pertamanya kami 15 tetes, 1 gelas air 3 kali sehari. Nah, setelah sembuh prostat saya, kami gunakan hanya 2 kali sehari, 15. Iya, mungkin ada pesan-pesan ini lagi untuk yang belum tahu tentang Bio7. Pada keluarga atau handai tolang, apabila ada keluhan dalam dirinya, dari kami menyampaikan gunakanlah yang namanya Bio7 ini agar bisa seperti Bapak Yusuf kesehatannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Bio7 promo Merdeka. Di bulan Agustus ini, Bio7 ada promo Merdeka. Beli 2 botol Bio7 langsung, dapat 1 undian hadiah. Dapatkan hadiah kompor gas, setrika, radio, payung, baju, sabun deterjen, alat rumah tangga, dan lain-lain. Promo ini berlaku hanya di Studio Igar Radio Baru. Promo Bio7 Merdeka berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2021. Jangan lewatkan promo Bio7 Merdeka.
Oke, Sodagariga rewa sikit na sampai mang silong akik tentu nak mau pilalang acara nama padenda, mapa dendang elo-kelo daerah. Iya, jadi mangko kuange watue. Iya. 20 ni 3 menit isanena. Langsung 23 menit di. Iya, 10:02. Tetek 10:02. Oh. Iya, jadi makan jak kapan oke baca-baca jolo komen-komen ini. Iya, Pak Mega tak tamat. Iya, Mega tamat naseng. Iya, mapamula na sa kuhede sabar-sabar kita tepat telepon edi. Mapamula na sa kuhede yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nah, baliki baraka di singan nawata kalewe. Selamat tangga sok dembaji si bain do kalong. Iya. Macaka ni wi tak dembaji do kalong. Macaka ni. Makadaga. Macaka ni wita demba jindo kalong. Macaka to pokoknya cantik mana biasa. Saleh. Oh saleh. Pokoknya cantik mana bela. Oh iya. Mana magaga? Matau mania. Jadi makukok. Perlu ya nadi. Matau mania. Iya. Makutana ka jolo prami ga cemme. Pura jadi tahu. Pura ka cemme dinang kalau kaku studio do cemme. Igan habis lagi. Pura ma cemme. Tapi itu tak kuat non lokal ngalum cantik kita. Iga memang lo kata si ronto goro. Magaga. Ingka. Panggil biasa mareng kalinya tuh bapakna. Indah kala de lo milo ka mano bang kesan naman libyo 7 kumiro. Iya harus ke makan ya pakai apa mega ta kurumai. Iya kumilo kalung-alung. Indoy. Oke deh, apa ku tahu apa penyiar Mega Radio. Mako Mega Ropale. Di magabedana. Iya. Makanya nasa ke salama ki pajoke siaran nama padenda. Oke. Yuha. Iya pale, kapan-kapan matu pakai jaketnya matu pakai aku. Nama kan jadi sedihnya usah anu gue. Dia memang kena menjahit. Jangan pale, makasih pale. Tapi ini kan kabedana, ini. Mana kata isu kan? Foto aku tadi lah. Tanya foto ta. Engkau foto ta? Engkau. Kuteh guys. Kue ay. Profil na. Iga tak kiri ngakro. Waduh. Jangan deh. Makin nasa ke yuha makan aja kak pakai tarik ke studio bendera lampu merah kayak bendera merah putih. Bendera sampai hari merdeka Indonesia. Oh iya bang. Karena aga lampu-lampu na. De anu. Aga na surong ibunda ha. Bendera. Oh bendera karena bendera sedi mi. Oh nape ga sedi. Iya nape sedi. Kama bunda kama. Iya, anu makanja iti napaki makalumbat tikangi. Iti napaki makalumbat tikangi. Cocok tama. Bukangi ge tempat bara-bara. Seru ya ro. Indoy. Anu pale ro magala pokok tu keti iti magala iti age ro. Iti banyak. Iya magala pokok ya. Ay, idi nalu. Demo Cina ya. Ala ni ria hadiah aku. Sila lalu kiki. Iya, si lulul alena mi haluluk. Iya, angkasi nasa kuhede Jaja Mulyadi. Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabaliki para ka disingin na watakalewe. Indo kalon si Baden Baji. Malaysia hadir. Oke, Malaysia. Agak tukar rebat tuh resona 1. Makanya wah. Lanjut ki Oke deh. Apalagi matuk ni malam minggu. Malam minggu. Tamaki makelon Jaja Mulyadi. Angka sina sekuede Amru Reza. Iya. Enggak tahu. Amru Reza. Iya, maka dina sekuede. Iya situ telo aga je panas kawan.
Telok manu. Iya, telok manu manasan itu. Manasan nih mana salah nih. Iya. Maka disikade halo kawan, Camat Pakiti dapat salam dari Sampano. Tero. Kampung Agero Sampano. Camat Pakiti Camat nana Pakiti Oh. Agak Iya, halo kawan, Camat Pakiti dapat salam dari Sampano. Mega telok nih. Telok iti. Iya, telok iti. Iya. Mana tuh? Amaga. Tega tapu jingi dia telok. Memang tuh lutu pakutan ada langsung dipinsang. Ubo gimana telok? Cuma ya makrama ya buat itu ya buat teman apa maka senang kalau dibanding kan ya pada telok iya memang pada telok toh tapi kan telok itu warnana putih warna agak telok warna agak telok putih toma ayo telok lanjut. Allahu Akbar. Iya, pada mama kanja. Iya. Lagi. Kena sekai norit. Iya, anu ke dapat salam dari Sampano teh ge Rodi. Iya, daerah ge Rodi. Iya, itu iseng-iseng ding. Iya, tama ki pengen di daerah ku Kak Monro ya. Iya, Kabupaten Ngaga Kuro. Iya. Iya, kanina Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pengindo kala si Baden Baji. Iya, na baliki baraka di singin na watakalewe. Pede cantik tuh penyiar tambah sehat to. Amin. Amin. Harus itu. Iya. Kani nasa kuede Sulfan official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabung dari Kabupaten Wajo. Wih, Poleko Wajo. Daerah Sengkang ya. Iya. Agak kira-kira mega tosi kurama indok kalong. Agak mega ku Sengkang. Buka sabe. Kanjat di palma pada. Iya, makanya kita pesan nih. Iya. Nak kono le mato kikiringin ni mai to. Iri tagi makanjat matoma gali pak sabena. Oh, ku lipat sabena tu Sengkang terkenal indok kalau. Iya ga. Namu terkenal pak dek pagaletuk mai. Dek pagaget aja nih. Mageta poji. Ada nama Ladi Nurjana. Iya. Doakan saja yang terbaik. Semoga dia bersama pasangannya berbahagia. Amin. Macawano misa dikasir. Katu macawa-cawa Pak Balu di Natarala Aku bosi-bosi gitu. Iya. Macawa-cawa ko meron kasih. Iya. Iya sabar maniki bawang. Tanda jodoh. Dekeda mau lami bawang makuro dodi. Mega tahu koromai lebih mapedi pa. Iya tahu lah ini. Iya, aku tahu. Jadi ya rode pagaga pas dema pada ini jolak terima telepon. Halo. Lokasi macam Dema. Mager dek pas tangan. Dema. Atuh tuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasepan. Baliki para kaya di sini nawatakale. Na baliki para kaya di sini nawatakale. Iga tumai. Iya, mama indok kalongon atau kasu. Iga tahu. Mama Hayana indok kalongon. Oh, Mama Hayana. Maga ki Mama Hayana? Mama ramat laut. Magi pe nama dodo maku sadata da pada biasa. Ani ya na betiu dani. Oh, ku bapak anu di bapak Hayana pakai kumorowali guys. Iya, na betiu dani kasih 5 nih ulangnya. Putarakan nak matu angin dok kalong selengut dah. Malulis. Murah nih Mama Hayana. Oh, anu na pai. Macam ring balibo. Ambil Manang kama kena kayak kumorowali bapak Hayana. Jaka balibo lana. Wih. Maka sedita perasa ata Mama Hayana.
Kanjak-kanjak. Oh, makanjak-kanjak maga. Iya. Oh, aku masara ki biasanya sangat terjadi. Aku era pikiran tak loka kuro, pasti itu terjadi. Iya, tapi kau mau bela mi? Hah? Napa pada ni dengan Pak Matua ni. Oh, iya ga. Gaga tu Mama Hayana. Nama Joko ni baju indok kalau nagagaya semano Rindu sama rindu dek nagaka. Dek naga rindu sama rindu. Tahu nggak? Jadi nako dinarewa Mama Bapak Hayan ro mata dani tersedih. Lo nari ya sapat janda. Wih, puade kada kana ro Mama Hayana. Danita berasa tai. Iya, Danita reking idi. Dek nagaga maksudnya. Oh, dek nagaga. Ai. Tony Ramang. Gamang kalingin daw kalong. Dahil na nasa so sweet biasa di. Katanya gilaw gitu. Nama toa mi Ramang. Matawa ni. Mama Hayana, higa na pamela talat-tulaturi. Putaraga nga matu anu Aga. Bali bola. Iya, matu pidia sapa-sapa. Iya, Aretoni sa Indokalo sulod ng badi. Oh, macam bali bola toy. Iya. Mabela majaran na Iya, macam bali bola. Aretoni Bapak Yusuf Budi silong bodi amsi. Iya. Aretoni wak gola silong Indopit. Iya, Aretoni. Aretoni Bapak Jilogi silong bodi hati. Iya. Aretoni Mama Tika silong Bapak Tika. Aretoni Bapak Sapa silong Bundawa. Iya. Aretoni Wana. Wana. Toma Chandrina. Iya, tonga. Aretoni Indok Ceni. Indok Ceni, Aretoni. Areng kalingin Indok Ceni. Aretoni Ibu Sida, Pak Ibu Sida nak kole nama lu tuh siapa Jak na to sabay. Iya. Alena siapa, Mbok? Iya. Iya, jak na to sabay. Kasih. Aretoni na basilon dipuji. Iya. Ya mana-mana na apa? Iya, mana-mana na. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini. Mama Hayana, angkai nasaku mangade. Iya, naringin nasa ngilon na macan ribali bola Bapak Hayana ke Kumorowali kasih. Belana. Law macan ri Kumorowali. Iya, tapos deh maha kasih aku Bapak Hayana pasti natata setia tuh. Setia di. Tapi ko ha magpay nagapikiran na Mama Hayana ko ro. Mama Hayana Tommy tuh berpikir makro. Anu nareking ngerodo. Maruk Dani lade nih ceritana. Iya. Terus surat tekere banda. Iya kasih. Andre mandi kita Mama Hayana. Iya, Andre nih. Oke. Lanjut isi. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasapan. Nah, bantu ki para kai ada dengan watak kaleta. Iya. Igat tungkai pangimang. Igat tungkai. Iya. Benena. Igat tungkai. Masa batawakal. Adi batawakal. Benena. Tanya si benena anak nanti. Iya, cocok itu. Pade paga benena? Terus-terus lagi. Atau mak naga po imang. Iya, maniro bawang. Iya, alena bawang. Iya, patawakal ko pala. Bikin deh. Mana makan camukku. Iya, patawakal. Magagat may kareba. Alhamdulillah, karebana makasih semua. Kasih madi alhamdulillah. Marenda bisa deko de gai Indo kalau manyar. Magay. Marenda ki. Marenda bisa deko de Indo kalau manyar mapa di Jawa. Bayanan tuh. Marenda ki. Pasangi mangingi ku si runtu Dek matangingi kada maga pituna pura cerita Pada makan aku pakiro. Makan ja. Serba salah ki sedingin kalau dia. Hibur. Apa angker kese di sodagar cecere ko mega bicara ki. Mega cerita ki angka topo jiwi. Ya, dari mana na para tahu Oh iya. Jadi makan nih. Tegene ala tengah-tengah na bawah. Jamang. Iya. Tengah-tengah na ya lagi. Ya ta cece ija datang kali. Ih, mapakurodi ku apa nasaratoy. Kota podi kalingan aku. Iya. Bumbu-bumbu na reking ro, makanya ko de garasana. Ya.
Kutori itu mau nontonin radio. Iya. Radio itu adalah penyiar. Coba pertama. Iya. Kalau musik gampang, kalau musik dan telinga lo beli playlist. Iya. Iya. Karena ada juga penyiarnya. Iya. Jadi kalau sih musiknya yang telinga amat terus. Cocok Tawakal. Terima kasih banyak. Jempol untuk Anda. Iya. Pak jempol yang mana nih? Ke studio mana nih? Bisa ke jempol tadi. Jumpa ya tadi. Iya, jumpa nih. Ingat mana lela tuh? Awi gana na lupa di segera taputar mana magay. Iya. Kayo lo na Mama Hayana. Katoy Bapak Aji Mama Isukudu. Iya. Katoy Bunda Uha bersama Bapak Sape. Iya. Wak Gola Silo Indok Peter. Iya. Saki. Katoy Mama Al Silo Bapak Al. Iya. Mama Selfie. Mama Selfie. Ima Imbok. Siapa lagi? Gapi. Bapak Muiz. Bunda ini Silo Naba. Iya. Pak Udin Silo Ibu Bunga. Mana-mana na tanpa terkecuali. Iya. Terima kasih banyak Pak Duaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angkatnya nasa Pak Tawakal. Ku playoper ke si Edi. Iya, angkatnya nasa Bapak Haji Iskandar koro. Iya, tapi dia ini sedih nang kena tama Bapak Haji Iskandar. Iya, kami barangkali ngamat terus. Barangkali tutup mi. Iya. Oke deh. Kau gitu, kami ke rumah Maal. Dek galik joke tuh. Wih. Oh. Oke gak Pak? Oke, dek apa Pak? Allah. Kuana? Iya. Apa dia hati kasih sama kukindo kalau. Menangka. Ala iga mana sih baru ke rumah? Si mana ngi yela. Ronaldo. Mama Dino. Naleturangnya baru bu. Yendat di Yendat. Iya, Yendang kedua. Si mana ngiro? Oh deh. Oke nih, salaman nih Pek Joka. Ya terima kasih Pak Tetet teleponnya jolok. Kasih ga. Halo. Halo, sama Rupa hadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bio7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7 na baliki para kaya di Singanawa at Saleta. Iya. Iga tumai. Ya, Kota Kinabalu hadir. Kota Kinabalu. Oh, magana tuh. Agi aseng. Iya. Oke, itu panjangannya Kota Kinabalu. Hah? Itu kekek. Kepanjangannya Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Ya, betul sekali. Kota Kinabalu. Daerah Gero. Ya, dari Malaysia. Oh, Malaysia. Wih, bilang Malaysia hadir. Malaysia hadir. Iya. Makoko ang kay Kota Makrupa. Ya, betul. Baja pika panajo kalau Malaysia. Ya, baja sih naluto ketawa. Iya. Naluto matom aga. Iya, te boleh tuh putra keke. Ya, boleh Malaysia. Hah? Boleh Malaysia. Wah, tonga kihe kasih. Tonga ke, bahasa ke Bangladesh. Iya, mak beli-beli mentom. Iya, napa sih di tama? Kamu tama rupa. Oh, manggi pek nang dek sinang kala tama. Jarak kisah di tama. Iya, kebetulan ni dompet anu makurangi sana. Oh, iya ga? Iya. Oh, ana nole mapake Tak tahu. Nomor na ka Bapak Ji Yusuf tepake. Leto kita iya, naro. Iya. Namain dan rumah kautar. Ika tahu? Bapak Haji Yusuf Udu. Oh, lo kega. Iya. Oke nih pale putra keke. Jaka pelo ki masele-sele pale. Ya, sele-sele lo aku jadi sifat dua kikus studi. Iya, semoga sehat bersama keluarga. Amin. Iya. Kata yang naro Mama Hayana. Mama Hayana, iya. Iya. Mama din sa Mama Hayana matodog ni. Iya, mana kasih makelo-kelo Oh, ini kau mandi ke? Anu le. Iya. Iya dek, mau kita bunga-bunga ni Hayana. Iya, bam, bunga-bunga ni. Nasanya napatawag. Sekarang dia ada jaga penyak. Nah. Kena makan je. Iya, makutonga. Alhamdulillah kok makiro. Ya, pada mu pendapat tu sedih tawakal. Iya. Iya,
Iya, yang mana-mana kapan. Oke deh. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Idik Putera Keke. Angkai nasaku Tamarupa. Iya. Terima kasih lagi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 membantu nabalik. Oke Bapak Haji. Iya, membantu nabaliki guys. Jojo nih, betul-betul. Dega ki Bapak Haji kan aku lalang enak. Lisu? Kan aku poros lisu nak iya. Oh, boleh kita tega? Jalan tol iya. Boleh kita tega? Boleh kan Jepang dah. Oh, Cina boleh kita Jepang dan Baji. Boleh kita maga. Oh, dek mana rapi nyerangnya? Oh, dek mana rapi? Iya, tapi narapi sapinya. Iya, kita si bawa lo ke Bapak Haji, lalai tami. Selamat Haji. Oh, Ibu Haji. Halo Ibu Haji. Sifat 2 Ki. Yeay. Sifat 2 Ki. Halo. Halo. Ibu Haji di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat 2 Miga Ibu Haji? 3 orang. Oh. Iya. Iga kira-kira nasi bawa dan Baji. Anak nah. Iya. Oh. Oh iya. Iya. Kan anak ta Ibu Haji tasi bawa? Ye. Anak ta? Keponakan. Oh, keponakan. Iya, keponakan. Oke, kau makin tu pala Ibu Haji, ikan nak tak selengi. Lagu. Engkana lagu na Bapak Haji, wih, ndo igana. Iya, megi dani lo. Iya. Kan ada Putera Keke. Iya. Terus kata Mama Hayana. Iya. De mana Dani naseng. Mak Dani wi, Mak Dani roh. Nah betul Dani. Iya, nama cai-cai. Iya. Mak Dani matu kali semua tumpal dekat Tommy. Iya. Mama Hayana. Iya. Kata Bunda Resa. Iya. Pero tuan takor rumah tu takor. Sore ka baju celah. Ah? Sore baju celah tuan takor kita jual. Iya, baju celah sulara putih. Nah, hari batu bandera luna. Iya. Kata Mama selfie, Bapak selfie. Iya. Kata Fatir, siapa Bapak tambahnya. Wa ilo, wa jengkeng, kata wa gola genita. Dok Peter. Iya. Terus kata Ina, latoe Bapak Ales, Mama Fahri. Terus ada Buntida Poci. Iya. Terus kata Puang Haji Nur Hayati, Bapak tamu dan Ela. Ela napa ngalale, napa deh ini ke pasangan tadi? Iya, deh ini gagal. Maka deh sakit purena cukur cambana. Purena cukur cambana. Iya, purena cukur. Iya. Kata Sagi, mamanya Sagi, neneknya Sagi, bapaknya Sagi, iya. Bunda Mawar. Terus ada mamanya Nadia. Iya. Terus ada semua-semuanya boleh. Ya mana-mana Nadia dek kakak pasilengan. Oke deh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kani Bapak Haji Yusuf Udu. Tamarupa. Iya, sementara aku lalangin aseng indok kali di. Iya, tamak nasa tol jolok. Iya. Oke nih ko makitu nasabah maci pita watu hede terima kasih pataponin nang. Hah? Pataponin nang. Anda ga? Iya. Pataponin pito makokange. Halo. Halo telepon biasa. Halo. Halo. Manu na meron mo ni? Iya. Halo.
Oh, halo. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bio 7. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kan deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Bio 7. Dek nang kalinga. Bio 7. Cuci pindo kalong. Halo. Mana ke Pak Ahmad? Dia gagak sadan nawek ku anu HP we jadi. Ngares na linya. Iya. Balik di para kaya di buatan kereta. Iya. Iga tuh mai. Oh. Betul nih. Dek season nih gaga. Ini gaga. Iga nak sadar pas di Polebone. Iga ha. Kapang? Ya terima nih Pak lain aja kamu Polebone. Iya. Kakak kata taji Polebone. Dek mah. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh, Polebone tongen nih. Polebone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Lah balik para kaya di sini nama tak kaleta. Iya. Iga tuh mai. Polebone Kak Endang. Waktu wae ke bone tuh. Waktu bosi. Pasut tuh corona. Corona. Iya. Iya, Pak ku berut wae. Corona. Iya, musim corona mana makut banget. Dek gaga dek. Pokoknya rata. Iya. Iya, Iya. makanya tutuki makut ongan. Iya, Kak Endang. Iya, magaga tuh mai kareba. Magelok mah. Magelok mah. Bawa aja, napak tiap aja corona na. Iya. Kaki ka aku dapur nge? Iya, Kakak. Iya, Pak, mak decak-decak sedih pene we. Mana kiga? Napa kayak lo? Oh, napel. Ada nih pejol bisa di. Iya. Agak pekan Rena tuh Gendang. Bale mah. Bale sak kaju. Iya. Se diminta ya bale. Window ya. Alaleta. Ai. Alaikum. Namo alaikum 5 kaju pa. Apa ini? Yang mau ditapawi. Iya. Kalau gitu mah kita balik agak tuh. Tahu liro kaendang. Ai. Elepati lokan nih. Iga sendiri mege balena kaendang. Kuma muju. De kuruhe ketemu Padongko. Padongko. Rona tuh wailo anu. Iga senang penuntung. Elepati kuro. Baja petiwik. Iya. Taruh nak baja kuro. Iya. Cau pimandre bayang pipalisu. Mata pabali na misa. Oke. Pabali pele-pele gitu. Dia nyaman aku tuh anu tapa-tapa na balai pele-pele we. Napa lemo si bawa peje wah. Pasti jaje kan. Kejumat dadu. Iya. Nyaman na tuh. Tapi ya akajuku ya indok kalau nganu poji. Panasa si bawa lawo. Pak Yamiro ka patay nasu. Kayak gampang aku cuma ada daun. Iya, makanya mengapa metoma. Tapi aku ya panas puji meto. Iya, panas di Santana. Iya, Santana puji lolo lawo santato. Iya, ire andalakor. Katonya agak kajong pinero lawo terus balik jenuh. Cobe-cobe. Peco-peco. Oke. Mandren nih. Mangem-emek nih jadi. Iya, oke nih Pak di Kak Endang ikan atau seleselengi. Ya nak lah enak nule tembus. Iya. Itu telepon nah. Tak mungkin lah tepai mang. Iya, aku lihat nasalah iki betul. Iya. Wak denuk toh. Hari lau. Hah? Wak denuk. Aku tega. Wase kaku tuh. Tegi lau. Oh, wase kaku tuh. Iya, wase tuh. Iya, makai surat aja Kak. Endok pita wak gola. Iya. Kata Bunda Anita, Bunda Aini si bawa dari Naba. Iya. Bunda Uha. Iya. Udah gabut di Bunda Bos. Purani. Gabut di Bunda Bos. Purani. Ini apa dakin, Mbok? Oh, ketinggalan kita. Bahasa. Iya. Pura acara enak pemangoli gae. Pura pika pengacara na. Iya, napa mengundang, kata cundek. Iga senaro ku sidrap. Parhan.
Iya, ada Farhan. Iya. Selamat siang. Siang toh. Kata Yeca. Ntar ini kemarin kalinya. Iya. Haji Anis. Iya. Untuk Pak Haji Laugi bersama si Bawa. Ibu. Ani Hamsi. Mama Reza si Bawa Tuan Takur. Iya. Dia kan itu Pak Haji Skandar. Iya. Kami kubulana. Kami. Iya. Seleng dong Pak Haji Skandar. Iya. Si Bawa sini mana para kalingan Iga Radio di mana pun lagi pesan. Oke nih. Iya. Pajak mah tahu. Tega. Dek perlu itu profil tak? Pernah kata silai. Gaya profilnya. Ay, iya mau paru Kak Endang. Ya mau pa, dato ero. Iya balik, tidak pasti Pak Pura apa di mana? Ya fotoku kita pasak kuro. Iya, fotonya ndok kalau. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kanina sangona Kak Endan RS. Kumak ganjeng. Iya, mak ganjeng. Elo kana traktir ero. Ndok kalau. Traktir aga. Aku traktir itu sembarang. Iya, agak gitu lori. Kanjaknya tuh. Iya. Iya, oke nih Pak Didem Baji Pak 53 menit tah hasilnya tete 102. Baca-baca kapan jolo komen-komen sebelum masih maki. Iya. Mapamula nasa ko hede yuha. Aga nasa. Oh, Indo. Oh, Indo. Bendera jolo baca ko hede HP ko. Pak mabelai dasar di koromai. Bendera aga. Maka di nasa ko hede. Oh, Indo. Bendera lampe taruangi lau manorak ku teras na Iga Radio. Ya sei itaro makanjak ro kapat di itaroi si ba iya ka nap ya pamalyangi. Oh iye. Mama Hayana kalau mak dani ki ku Bapak Anwar oli ilisu. Runtu ame janda metok. Bapaknya Mama Hayana. Sehat ke selalu Mama Hayana. Minum ki Pak Bura supaya magalak ki. Iya. Oh indok kalong. Harengi kasih Mama Hayana elong. Elona. Uta jelisu. Oh Mama Hayana kasih. Iya. Oke nih. Jadi kau mak itu. Iya. Ya makan jadi kapan di? Iya kita tuh nina dengan cara nama pada ndak lihat ya indok kalau di. Iya astona nasa Sabtu tanggal 10 Pak ri ulang arwah tahun 2020 di. Ya ropalek naku engka data salah selama dendre iyo si purino saudagar Iga Radio di malo dampeki. Nasaba, lo miala si purya si pernu, lo to miala bonga-bonga si mata di, gaga kada masuk menyinggung naga. Iya, tale makan jae tak biang mi jae. Iya, tale nih, reni nasi ndo kalau makan jae, reni makan jae baji. Dek nama gaga. Iya, wala maneng kasih. Iya, oke nih pale dua dapat capur ko den arti lestari makadapi ni tiriwai. Si belona ada nagau. Ada nagau. Oke, iya deh Baji. Iya Indo Kalong. Malosi mari pareng kali ngata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.